Biti preduzetnik nije lako. Statistika kaže da od svih firmi koje budu otvorene nakon 10 godina postoji samo 4%. I to ne znači da tih 4% posluju dobro. Tako da kada se neko upusti u preduzetničke vode, jako je važno da zna da puno toga treba da nauči i da puno toga treba da zna i da primeni u svom posao da bi posao opstao i da bi posao cvetao. Ja sam već 12. godina preduzetnik u Srbiji i puno toga učim i radim i gledam da moj posao cveta iz godine u godinu. Ove godine sam bila kod Tonija Robinsa na Business Masteri sa željom da podignem svoj biznis na viši nivo. Znanje koje sam tamo stekla pomešana sa mojim iskustvima i kasnije primjenom svega toga, pomogla su zaista da podignemo posao na viši nivo. I pošto radim u edukaciji, ja sam poželjela da mojim polaznicima koji su preduzetnici prenesem to znanje jer mi je mnogo značilo. I iskustvo koje sam stekla sa tim da približim njima, da znaju da mogu i svoj posao da dignu na viši nivo lakše i brže i jednostavnije. Kreirala sam Power Business Design trening koji se sastoji iz svega što sam naučila kroz sve ove godine, kroz praksu i kroz ono što sam naučila kod Tonija. Napravila sam trening koji sam testirala sa preduzetnicima i imali smo već 2 grupe preduzetnika koji imaju 25 godina svoje firme i preduzetnika koji tek počinju. I jedni i drugi su bili oduševljeni, zato što im je to dalo jednu perspektivu iz koje su radili na svom biznisu, a ne u svom biznisu. To im je dalo perspektivu gdje su mapirali gdje su sada i gdje žele da budu i kako mogu da iskoriste razna sredstva kao što su marketing, inovacije, povezano sa svojim klijentima, prodaja, optimizacija konstantna kako bi sebi obezbedili prednost u odnosu na konkurenciju. I to je stvarno trodnevni trening za koga odu sa puno ideja kako mogu da optimizuju i unaprede svoj biznis. Ukoliko želite da se bavite preduzetništvom ili se već bavite, dođite da vidite i sami kako možete da naučite razne stvari, da promislite razne stvari, da promenite perspektivu i da unapredite svoj posao brže i lakše nego što mislite. Vidimo se.